thlalak pangai ve mai angalang phena hian thil tam tak alo in thup thina chutiang thlalak phena thil makle rapthlak tak tak te chu kan en haule don ani. The sunburst flowers calling on one day overdue, but I call like tuna kan hmu mek te hi thian don ani a Chian Rose Antoine kumsom ni pakhat mi le Britney Gargle kumsom pariat te an ni he thlalak hi Facebook an posa he thlalak an post zan hian belt sheng zok amhalama mi zok Chian Antoine hian anunga athianu Britney hi athatani thlalaka belt a shen mek hian ani nge le ngala hemizan hian Chian Antoine hi arui ema zubaka marijuana azuboka achanu nen hian engemaw wangin an inhniala mase achanu arele akhoi lairo ashia chian lo thu soya Chian hian arek ti azep lawa mase arui ema wangin ashe chiang lo ni in soyani anua hian keima le keima hi ka in ngai dam ngai lawang ka soile ka ti engma hian arun shwai ker to don si lawa poi ka ti tak zetani khatiang thil kha thlengme lo turani asin ti in a statement a pe a rawrela zo in kumsari tang tora ti anita ani tuna kan hmu mek hi thlalak lar takani a alar chan po ani na takshia ta enanom lo em wangani ama hi Regina K. Walters ani a ama thatu serial killerin atha ma chi atha alak sakani athatu pa hi Robert Ben Roach ani a truck driver ani a heiwang hian the truck stop killer ti in an soi mai thina mi pong swala that thina ni kumsang kha jakwa somsari panga atanga kumsang kha jakwa somkwa inkar khan meichia somnga ai tam athat ni a report ani bok Regina hi kumsom palimi le kalania abial pa nen an tlan bo chu he serial killer nen hian anin tong futa a Robert hian abial pa hi chu athat wata Regina ero akol de oreng thungani hetia atha ni hian tuna kan hmu na mun re taka hian shwain asamatan saka korfwal dum le phekhok sang hi abun tir khera Thlalak sak phota athi thlengin asoi sata ani amang andan tur zia chu ama tranpui thei tu tur hlalutuk lawa an omti a shereng dona achan chu a background and so on hlalutuk lawa in na nualani amang andan tur zia le athil ton rapthlak tur zia ngai to hian hetlei rol kumsom palimi lekhi a khoi thak tak setani tunami hi papakhat cancer na navei me kania tuna thalak hi adam lai thalak nung merani a athi ni ani thalatu hi afa ania apa ni nununga hian nasataka thalak sakan tum thina he hi athi ni le adam laya thla an lak sak nunung ber chu ani heta meichia omchun hi American singer le actress Jenny Rivera ania December ni kwa kumsang ni som pani a la kani Toluca Mexico an pan meka thona hian amale staff palile pilot pani an chuanga an vain parukan ni hian thlak hi an thi maloka la kani achan chu an thlo chu atanga minute som panga vela an boi ngal dira biak thei an ni lo bok hemini tho hian Herbite Nueva Leona thlona hi mu ani a achunga chuang zong zong hi an thivek boka thlona boi chan hi hriat thei ani lo Shannon Nunes hian he thalak hi khama tanga tuya achwan thlak ma chia ala kani a mani inti hlum tu mani lawa cliff diving anwar em na mun Hawaii ani hetia thla alak zo a azwang thla hi tuiluang na lutuka abwaya mani in chan man lawin tuya hian athita ani en mai po a thalak mu nuam lo tak mai ani a kan mu ang hian windmill hi akang meka mishing pani ding kan mu boka anni hi Dutch engineer anni thalatu hian alo la fu khop mai thalak kan en hian me hian an bul hnai te thleng to a an pani in an la bok he thla alak nu lok hian pakhat zok hi azuang thla a pakhat zok hi akang hlum ve thung
a thian pa zuang thlazok po hi azwana san em awangin a thi ve ngal tho ani tuna kan hmu mek hi any February ani a cycle khalina chuaka ro aron sur thuta wangin a hu veka a Thlalak hi abial pa wathona hemi nu lok hian mana tha ani a hemi ni atanga kar ni na vela hian ram hnoya ataksa hi mu ani hengmi te zinga korsen ha a pekhok sen bun hian a mahun awashelo em an group hian hiking tlanglon an tuma limtakin thla te an la a anin bot sai ve na sa a ma se chutia limtaka tlang an lon lai chuan lung aron luma korsen ha hi aron deng ta ani alua takadena wangin a thingala limtaka hunman tuma ni se thil rapthlak takin adeng ta ani a an lon tran ma Thlalak te hi achung te tan phei chuan hmu nuam ani to ho lawang P Dennis Bardati sile apasal te hi hlim takin Route 91 Harvest Festival a kalin thla te an la a tuna kan hmu mek hi an Thlalak chu ani he Thlalak hi Facebook a an posa he festival hi mitam takin lo nga hlelani a noaman ti hlom hle boka ma se atop da nero arap thak hle ma shooting aron oma silai na sat takin anon kapta mi som nga pakwa lion thi a he hi pideni siten thla an lak ni chia hi ani ti chuan van doi thak takin thizi nga hian pideni si hi atela apasal bula hian athi ani ama hi mitumru mi thatak le zinnuam ti em mi ani a he hi adam lai Thlalak nung berani ta hei hi kumsang kha chakwa somkwa paruk September di sari a rapper larle tun thlanga choi theilo tupak shakur Thlalak ani a athian pa Mike Tyson te boxing match a enzo alet le lamani a hei hi ankal tur lai Thlalak ani hetia an holama hian silaya ka ani a an motor ron kalrwalin nasat takin an kapa tupak hi voili lai ka fu ani